Kani kedai ko All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentag step. Praspa anyo pulai ngot kibreo na Meghalaya kilawan poi na gejala Tamil Nadu bat na kini don kibalapau bekilong positif ka COVID-19 bat dang up ka kaipot batikna jong kites. Ha Tripura sakatwe ngot kibreo kilayo ekjingpang COVID-19. Saungut kibreo kilayo ekjingpang COVID-19 ha gejala Manipur bat kini kidai kibadang Shuwan Pai syagejala. Bat ke Menteri Ketenat Pelatengka ke Sorkar Pedeng kalau ong bakindon ki jingkela hakil yang beper bantai ya ke India ke Basyania haladir. Ka kubor ke babnia. Naki praspa anyo pulai ngut ki breu bawan pai na kejala Tamil Nadu sya Meghalaya ya khat arngut lalap bakilong positif kat kom ki jing test daki rapid diagnostic test kit. Nyongut kini ki dei na ke distrik East Khasi Hills saungut natura bat iwei na riboy. Lara noi ki Mardor syagi quarantine center haki distrik Jongki. Ya ki nomuna la shim naki bat lapha banle ek PCR test hanai Grims bat Tura Civil Hospital. Ya ke result jang ki saungut natura bat iwei na ribhoi la shim ba kilong negative ne bakim don ni jingpang COVID-19. Kat bai ke result jang ki nyongut ki bana East Khasi Hills ondang yo le tho u sembut menteri rang ba ke jelau ba Preston Tunsong. Ka sorkar ke penpau ke jing sngongo ki deputy commissioner ki district medical and health officer bat kinong senchar shnong ki blatrish tam ban pediang bat khmi ya ki bawan pai na ki weipat ki jela. Menteri Ketenat Kakot Kakya ke jela Meghalaya uba AL Hek nen kesngi ula play ka Corona Care Center ha ka National Institute of Fashion Technology ha Sauli ha ka jingidon rengkat ki ki he sorkar bat ki he na Ketenat Kakot Kakya. Kani ka Corona Care Center keladon ki jingdon kam kum ki kamera syedja ki jaka lumi ki nong muna ki kamera ju ki doktor bat ki nurse bat ki ki jingdon kam na ke benta ki jing singanya ki badon hang ni. Kani ka Corona Care Center hang ni kala ban syem ya prapu wengut ki breu. Ha Tripura khat wengut ki breu bakentup ya nyongut ki reu patba na Churai Bari Gate ak district North Tripura kilayo ek jingpang COVID-19. Ki nyongut ki weipat ki dek sipai ke 86th Battalion ka BSF unit ha ambasa ha ke distrik Dhalai. Dakane ka jingdon ki basyakta akan ke jingpang ha ke jela Tripura kalakot syaka shispa andrepuh nyongut. Ya ki sapungut ki weipat ki sipai BSF bat ki bahayeng joki la platno na ki Corona Care Center bat ki hospital. Kat kum ki kubor sorkar kat haduk menta ya khatlai hajar sispa nyopu arteli kinong muna lalum bat na kini ya khatar hajar sanspa andrupu iteli la pates. Saungut ki breu kelayo ya ke jingpang COVID-19 ha ke jela Manipur. Bat da kini ke jingdon ki basyakta akan ke jingpang ha ke jela kalong sangut. Letu ki kubor sorkar henen kesngi. Na kini ki saungut arngut kidang Shuwan Pai na Mumbai, iwei na Chennai bat iwei na Kolkata. Kini ki arngut ki berang Wan Pai na Mumbai, kilawan poi ha Impal ha ka khat sau terik menta ubnai, bat lapen kerpang ya ki ha Lampel, ka jaka balabo ban syong ki breu Wan Pai na ki wei ki jela. Iwei berang Shuwan na Chennai pat, laboi i ha Chura Chanpur bat ilawan poi ha ke jela ha ka khat lai terik menta ubnai. Iwei balawan Pai na Kolkata pat ilawan poi ha ke jela ha ka nyau terik menta ubnai. Ka Secretary Ketenat Kakot Kakya ke Sorkar Pedang ke Priti Sudan kala penlong jing ekran bat ki laipo teli ki than municipal ki basyak ta ajur ha ke jingpang COVID-19 bat kala khmi ikilat bantek lakam ya ke jingpang. Ka Priti Sudan kala penlong jing elang ha New Delhi bat ki Principal Health Secretary ki Municipal Commissioner bat ki weki hek sorkar na kini ki jaka municipal ki ba penlong ya kumba prapo nak shispa ki jingja bayo eka COVID-19 hakari. Kini kejaka municipal kidai na Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Delhi, Madhya Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Uttar Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Punjab bat Odisha. Lai kerani kilat badi bansyem na kebenta ki bapang bat kiwe kilat kamtam ha ki jaka sor bakapnya. La ban kedau hang ne bakat ha ki arp sau kenta balalet sa lai hajar khandai spa nyu pungut ki breu kelayo thamai ki jingpang COVID-19 hakari badda kini ka jingdan ki basyakta akan ki jingpang hakari kalakot syaka prapusan hajar khandai spa sau pungut. Kad hadu menta lai po hajar sispa san pungut kilakot bat ka jingdan ki bakot kalong lai pusan point not khandai na ka sispa. Kani ko khubor ka Wan Shapi na All India Radio Shillong. Ka Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedang ka Nirmala Sitharaman hnen kesngi kalaytho ya ki babon ki jingkala banwan ra akil yang beper bantai ki India ke Basyania halade hapo ka Atma Nirbhar Bharat Abhiyan.
Habagran ni kinong tho kubor New Delhi ka menteri kalaong bayakini gijingkala anwanra akikam kebede bad udawyong ki marpo kendo ki kam lengsun ki company sambording ki kam hau bad kiwe. Ka Menteri Pelatangka ke Sorkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman kalapan benai ki jingkala haka Essential Commodities Act ban penla ikinong rep ban yo ekador ke babiang na gabenta ki marep jongki. Kadkum kini ki kendon batamai on ombok than ni ki jingte kendon ki katto kan ni ki marep kumupan upiat bat kiwe. Ka benta baar jongka Vande Bharat Mission kelas sedang hnin kesngi batkan beteng hado ka arpu tarik mentau benai. Hakan ke benta baar onwanra ki nong India ke basakot haki lai puai teli kiri. Ya shispa asop khundai teli gilengsun an pendon kam na ke benta kane. Saya kat pra teli kiri batamai an kentup hakan ke benta baar jongka Vande Bharat Mission. Kini ki kentup ya ke Indonesia, Thailand, Australia, Italy, France, Germany, Ireland, Canada, Japan, Nigeria, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Belarus, Georgia, Tajikistan, bad Armenia. Kada do menta kumbasilak prapupra hajar ngot kinong India kila register bani awan paino cha India. La kambo akmat igi breo ki bela jankut ke jingtrekam ki visa kito ki bapang ki ba armet bat ki bela kamno karta. Hapo ka Vande Bharat Mission katenat ki kam bapeniat ki lingsun ke trelang bat ki katenat ki kambari bat ki sorkar jela bani awan ra ya kinong India shala ke jongkari. Ka lingsun balawan kit ya shispa nyopuh nyongut kinong India na Dubai kalawan poi hakochi hnen ke janmiet. Hnen hakapor bala kammiet sa artuli ki lingsun ki balawan kit kinong India na Abu Dhabi kilawan poi hakozikot bat Thiruvananthapuram. Lakmi lenti basa san spa prapu prangut kinong India kinwan poi ha na Maldives hakochi mentaka step. Menteri Ketenat Human Resource Development ke Sorkar Pedeng Ramesh Pokhriyal Nishank uletho baga National Testing Agency ke bapeniat ya ke eksamen National Eligibility Test NET kalara syakalai pui tarik mentau benai jemang kum ka tarik bakhado ban apply na ke benta ke eksamen. Na kadaw jeng gijing bagi breu ke kendo na gijing pang COVID-19 ka National Testing Agency klara tarik bakaddo bala aban apply na kebenta ka UGC net bat CSIR net syakalai pui tarik menta ubnai jemang kabladai haga jing syaban kod haka khatsan bat khat ndreu tarik menta ubnai ya ka tarik ban penlong ke eksamen on sepen bena hadin. Presiden ka United States Donald Trump ulong ba ka United States kan ai ki ventilator sya ke India. Ula keren rush pang kajinge day parlok bajan pedang ke India bat ka United States. Ulong ba kini ki ari ki trelang ban lap iki dawai na ke benta kajing pang COVID-19. Ulong shosho ba ka United States ka yeng bat ke India ka ni kapor baja ka ni ka klam. La ban pen mau hang ne bah jingkar pat Donald Trump ke India ha ubenai balalet kalapa ya sanpau million teli kidawai kuli hydroxychloroquine sya ke United States na gebenta ke bayo ke jingpang COVID-19. Menteri rang bado ke India Narendra Modi ula penpau ke jing sngongo ya Presiden ke United States Donald Trump ba urano senyang dagi ventilator sya ke India. Narendra Modi ulong bahakum ke Negapor kalong kebadan kam yakiri bani trelang ban pelaj ke perthai naga jingpang COVID-19. Menteri rang bado keri Narendra Modi hnen kesngi ulai kublai ke jela Sikkim ha kesngi yo jela jongka. Narendra Modi ulong ba ka Sikkim kadoni ki breu ke badan sab bat kene ke jela kala penerus pa ke jingya caprang kari ha ki babon kiliang. Shosho ulong bagi jingya caprang ke Sikkim haki benta kum karukom rap bamdon kaman ai dawai kadai ke belaya ro da baro. Ulai ku belaya ke jela baga nang ya caprang haki sinem ke banwan. Bat katto ko kubor kalakot akan ke step ke belawan capi nak All India Radio Shillong. Haka por prabajeng ne so baga Delhi Station na ke benta ke kubor haka keten Hindi kaban bod aka kubor haka keten Pareng haka por prashteng. Ngipen kan mau pi ginong sngap ban na ke station ha kapor kandai la la shipo pinyo aku kubor na katan stela mingi ha ka kten Pareng. Sngobaban ap mentaki kubor na Delhi kapor menta kal ajanda partat praduna san minute.